ako cash rating ko yun yung maglagi kaya live bread Maya pabing po kaya katamongan, kaninit ti pong banal la Eucharistia, iabiyatala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina, Maria Alicia Salenga, Frank and May Valdez, Resurrection, kayantabi tapuring kare-kare lang pamilya. Para kingaldo, Rangkebaitan Ri, Alia Resurrection, Jose Ramilo Dizon, Antoinette Javier. Para kingligtas ng pamaglakbe, Michael Landig, Mark Arcel Landig.
para king espesyal a intenciones dari April Joyce Sunga, Mary Manet Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jojo and Janet Villanueva, Ella Gomez, Teresa Tapia, Caroline Himotea, Sally Manarang, Christina Pantig, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Cynthia Layag, Mario Pasyon, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Irene Autencio, Nida Villanueva, Pauline Kerr, Jenny Dizon, Doktora Reignet Bondok, Cesar De Jesus, Michael Landig, Mark Arcel Landig, ating sablang kapatid na masakit, ating sablang ating COVID mahanandaman king kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para kingalanggang kapainawan da rin kapatid tamong mayang nabiye di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Felicidad, Victoria, Wilma, Walter, Jernan, Robert, Edgardo, Mario, Roberto, Lionel, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alang makaganakakarela, at ding sablang nete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamu, at king kaligtasan da rin kikatamong frontliners laban king COVID. Siklaw tapong ini para pangadyan ing Oratio Imperata. Kinagyo igpam po ng anak po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ang po mapagmalasakit ay igpami. Aminan mi rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal na tao. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi lo, ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang, alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami,
ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauhuli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon, tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na yundo ng Diyos. Musapi sa wili ngaklis mikeka, king kaguluan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, Hindu ning kapaldanan, San Jose, Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kinagyuningig pa, ang ning anak, pag Diyos Espiritu Santo. Amen.
King lagyo naningig pa ang puning anak, ang puning banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang tumurin. Ining kaya katamong tauling misa, niting kasalukuyan na liturhiya, tauling misang berdi, tauling misang karaniwan na panahon. Kasi bukas, alata naman misang weekday, Saturday, uling anticipated Sunday na bukas ng misa niya. O iniing pekatauli ng misa, niting kasalukuyan na liturhiya. Kasi siya tala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amay payang tuto, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayariwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo, o paming mayupaya, dagdagan mo sana, ing kaya kaming kasabikan, tupad king kaya kang kaboryan, at sopan mo kaya sanang makakilala, king magligtas ng upaya, ning kaya kang lugod. Iti aduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemwat ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako, Hiwan, ikit ke ing metong aanghel, titipaya ibat banwa. Tatalnane ing metong amaragul akadena, at ing susining kalalaman ning yato. Dekapane ing dragon, ing ubingan ning minunang panahon, ing diablo o satanas. Ginapos na iti kilub ning libong banwa. Inigsene niting anghel king kalalama ning yato, at sakane sinusi at tetakane ing pasbul, ban ene makalwal at makapaglinang pa karing bansa, hanggang mapupus ing libong banwa. Kalabas dareting banwa, ibulos siya kilub ning saguling panahon. Menakit ko namang dakal at trono, at mirinan lang kapaintulutan matul ding makaluklok karing trono.
ikit kering kaladwaring pematera, ulining pamagsaksira kang Jesus, at karing amano ning Diyos. Ela sinambareti king lasip o king larawana, ni tinanggap king tatak ning lasip karing karelang kanuan o gamat. May bielang pasibayo, ban mag-aring kayabe ng Kristo, kilub ning libong banwa. Kay bat na nita, ikit keng metong amaragul at ronong maputi, at ing makalukluk ka rin. May bating la arapana, ing banwa at ing yato, at eno bitasang may yakit. At ikit kong makatalakad arapaning trono, ring may ngamate, marangal at alangdangalan, at may buklat laring libro. May buklat yan naman ing metong panglibro, ing libro ning biye. Miyatulan laring mete, agpangking depat da, antimo ing makasulat karing libro. Sinukano ning dayat malat, ding mete at tsukeya. Pepalwal nala naman ning kamatayan, at ning Hades ding mete at tsukarela. Miyatulan langan agpangking depat da. Ing kamatayan at ing Hades, miyugsela king dagat-dagatan ning api. Iting dagat-dagatan ning api, ya ing kadwang kamatayan. Miyugsela king ilog ning api, ring minunang makasulat alagyo, king libro ning biye. Kay bat na nita, ikit ke ing metong abayong banwa, at ing metong abayong yato, ala niya naman ing dayat malat, at ikit ke ing banala syudad, ing bayong Jerusalem, tinipayang ibat banwa, ibat king Diyos. Antiya mo ing babaying kakasal, makagayakya baan salubong, ing lalaking maging asawa na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, ngeni ing tuknanga ning Diyos at yu libutad ding tao. Ngeni ing tuknanga ning Diyos at yu libutad ding tao. Sabikya at mau, o Ginoo ing kekang talasuyo, amiras kilog ning biyemo, dararit siyang matula, ing mabilog kong pangatawo, para king Diyos ang mabiye. Ngeni ing tuknanga ning Diyos at yu libutad ding tao. Agyang ding denas king templo mo, atin lang sade, ating sibad, atin yang bade, balutog na daragulla, lelening kekang altar, o Ginong mayupayang tutu, o ari ko at Diyos ko. Ngeni ing tuknanga ng Diyos at yu libutad ding tao. Kapalad daret ang king balemo, manuknangan. Keka dararit lang kapuryan, ayan lang kawakasan. Kapalad da retang manalig king kekang sikanan, kabang susulong la, lalo lang sisikan. Ngeni ing tuknanga ng Diyos at yu libutad ding tao. Talakad tapungin ibang parangalan ng Maya Pabalita. Hitangan po,
Manatili kang tapat ang gaking kamatayan, ngana ng Ginoo. At ibiyeke ka, ing korona ng biye. Manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang piniri. pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Salita ni Jesus, karing alagad na, ing metong pangtalimhaga, nga na, lawen ying dutong ay gera, at ding aliwa pang dutong, nung akit yunong manulod, baluyo king ing kalel do, malapit na. Makanyan mo naman po tang akit yunong mga palyari reting bage-bage. Baluyo, malapit ng datang ing pamagari ng Diyos. Tandanan yu, mapalyari nga ning sablang iti, bayo langan mga mateding taong mabibye nga ning kasalukuyan. Ing banwa, at ing yato lumipas la, dapot ing amano ko manatili. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Last misa nga ako pinanden for the 1-year liturgy ing ngeni uling ing misa bukas Sabado, anticipated Sunday ning misa and ng ngeni. Pero beginning naman bukas makonengeni ing matuwang liturhiya, ing lumang liturhiya, bukas, datang neman ing bayong liturhiya. Istong ating mayari, istong ating may pupus, istong ating migwakas, mig-en. Palagi, sigurado, ating magumpisa, ating magsimula, ating mag-start, ating magbigin. Kaya nga liwang lengguwahe, istong ating meko, ating datang. Nga nang sasabi ng Ebanghelyo po, tang mga palyari no reting bage. Nanula reting bage, manwana, ding bage mayayari, ding bage mapupupos, ding bage magwakas, po tang mga palyari no reting bage, baluyo, king malapit na yung panyatang, baluyo, malapit ng datang. Nung ating mapupus, ating magumpisa, nung ating mako, ating datang, malambat ng makanyan ng malilyari. King pamibye tamo, malambat ng makanyan ng malilyari, kareng tanaman, kalupan na ning higerang amanwana king ebanghelyo. Kaybat ng melagas bulong, ing tutuki na kanita, lunsot no ring kayang tulod. Ing tutuki na kanita, manulod ne. Alata mong fig tree, pero atin tamong nara tree. Pansinan nyo rin kaya katang nara, magumpisa nung mga laglag bulong. Ang gana kanyan po tang malaglag yangan, puros niya mong sanga. Kay ba't dang melaglag, ding bulong, puros sanga niya mo, ing tutuki na kanita, lunsot no rin kayang tulod, manulod ne. If these things happen, kareng tanaman, marayo, makanyan mo naman king bieta mo. People, they come and go. Ing bie, it comes and goes. Yan naman, ing end, beginning yan naman ng kay. Sabi the end is beginning this guys as end. Makanya niya kanuing kapupusan. Umpisayang magkubling kapupusan. It's a beginning disguising as end. Nung kanong ing end, beginning yan naman.
Nung kanong ing N is a beginning, this guy is as an N. Nani buri ng sabyan kanita? Buri ng sabyan, it's endless. Nyapin nga ng sasabi ng Ebanghelyo, ating lumipas, ating manatili. It's endless. We come and go, ikaming pari. We come and go, karing parokya. Pero ating manatili, ikayo, ing parokya. We come and go, itamong tao, ketiking yatu. Pero ing yatu, ngaraping sasabi, it has been existing long before we were born. In kanong yatu, it has been existing 1,000 years. No ne, many thousand years already. Ating mama ko, ating manatili. People come and go. We live and die. Pero ating manatili. Memories stay. Haraping sasabi, liturgical year, it comes and goes. Pero, ingamanwa ng palaging sasabihan na ni nga pong ginungana, do this in memory of me. It always remains. Whatever liturgical year, whatever liturgical season comes and go. Inyapin, ining mag-end 1 year kasalukuyan na liturhiyang eni, it's another come and go. One of the many come and go in our life. Ang kanong importante, what stays, what remains. Ang kanong importante, ating manatili nga naning Ebanghelyo. Manalangin tamo ngeni king Ginoo para king sablatang pamangailangan at para king pamangailangan ning mabilo gayato ngatang manalangin Ginoo pakramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para king Santa Iglesia Katolika, anting pugad ning kabiasnan, apalaganap na sa iti karing sablang bansa, ban akilala re, ing miglalang king sabla. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok sibiko, ing karelang katapatan at dedikasyon, king obra, mamunga sanang metong abayong lipunan, apasalamat king Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing daralan kasakitan, ing karelang pamagdusa, maging antisanang mabisang pataba, apapamunga karelang labis-labis abunga. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, kapilan man sana, tama nga lalo o diririya karing aliwa. Nune, magobratang matalik king dake ning ubasan, ami pagkatiwala kaya katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan ng Sardas and Luz, Maria Alicia, Frank and May, ating pamilyang Resurrection. Kambeda ding kare-karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ing kapasalamatan na ring mag-birthday, i Aliyah, Jose Ramilo, at i Antoinette. Ipagkalam na sa ing kapag nasandang safe travel di Michael at i Mark Arcel. Pagkalam na sa ing special intention dari April Joyce, Mary Manette, ing Paldeng family, Mariel, Joselito, Jojo at Janet, Ella, Teresa, i Caroline, Sally at i Christina. Ipagkalam na sana ng Diyos ing kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di among Raul, Remigio, Cynthia, Mario, Sister Benita, Melissa, Perry, Eleanor, Irene, Nida, Pauline, Jenny, Dr. Rainiet, Cesar, Michael, Mati Mark Arcel, ding sablatang kapatadang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan.
ipagkalam na sana ning Diyos, ing pamanantabet protection ing Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio at Josepina. Ipagkalam na mo naman sana ning Diyos, ing kapag nasantamong kaligtasan ning balang netong at kaligtasan daring sablang frontliners laban king COVID at Yulino sana ring sablang kaladwa king Kayang Kayarian, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Isiriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Felicidad, Victoria, Wilma, Walter, Jernan, Robert, Edgardo, Mario, Roberto, Lionel, Rodrigo, Nelson, Purificacion, Sergio, Federico, Florentina, at Cecilia, Richard at Regina, Presi, Dennis, ding sablang kaladwa king purgatorio, ding kaladwang alang makaga nakakarela, at ding kaladwa daring sablang mete, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Adwan tamong yan ing sarili tamong kapagnasan. O higpa, kaligayan mo ing mamunga kaming dakal. Maganap sana iti kapamilatanan ning malapit ming pamakipag-ugnayan king Eucharistia kang Kristo ay anak mo at Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kakatang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Panggapan sa anong Ginoo, iting daon, karinggamat mo, kini kapuri at kaligaya, yung kayang lagyo, kikaya katang kasaplala, at yung mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, O Diyos ning lugod, iting sakripisyong yang pangmi, anting kapamintuan, king utos mo, ibayo na sana, ing pangako ming maging tapat king kaya kang amano.
iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At kaya ka agtimo, ayat nayo ring puso yu. kayat nga no kingdini. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o yigpa Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo, akya kaming ginu, king dali sa lugod, pagmasusyan mi, ing kayang kamatayan, king mabyekas alpantayanan, papasyag mi, ing kayang pamanyubling mebye, king ganap akapanaligan, panayan mi, ing panyatang ng mitmong kaligayan. Kambering sa blang koro, dingangeles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kaming alangtok ng babya kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyik pa ikaing panibataning sablang kabanalan. O linanita pagparalampumi, pabanalan mula sana, rening ayin king espiritu mo. Baan para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minung ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan.
grasya hanggang Iniyang yan igaganakan mi oyig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Darawon mi yakeka, iting tinapen ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyaryan mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banalaya Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban, miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco. Kambening kaya kaming Obispo, Florentino. At ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan na, at manenayang pangasubling miye, at ding sablang meyangon na king biye. Tanggapan mula sa aking maligaya mong arapan lalong-lalo na ring miyango biye. Panalangin mi ngeni. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, man kayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaboryan, king kekhabanan ning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banalaya Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngani manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpami ayat syuban nuwa misamban lagyo mo adapangin kayayan mo mi pamintuan keti sulit antiwanuang ipamintuan ing loob mo, ing kakanan ni, ing aldo, ibiye mo ke kami, ngaldo ngeni, yang po ipatawad mo ke kami, ding sala mi keka antiin pa mamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke paisawul king tukso nunne kabuski mara. Ikabus mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus, king kasalanan, at miligtas, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, nagpangking kaborian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatili sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang tinurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalakok ing kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos, kingapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, kaniting Eucharistiyang pigkalob mo ke kami ing tulaning pamakirake king biyemo. Papanatilyan mo ke sana arapan mo. Emo sa pain tulot ing mikawani kami keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kapabalwan po, kasabena ning pamagbayo, ning kakatamong liturya bukas, ing pamagbayo, karing patakaran ning kakatamong live stream, online masses. Pangadomingo po, metong nyamu, itanamong 7:30 a.m. ing maka-online. Anyway, dyan pong alas 9 kong simba, iyan na mo po ang taing simban nyo ita. O alas 5 o alas 6, medya ng bengi. At suya po itang 7:30 a.m. a misa. Ene po balang misa maka-online. During weekdays, manatili po itang twice a week. Usually po itang Thursday and Friday. Potang iya pong Ninoy ang magmisang Thursday, Wednesday, and Friday. Kimpong Katedral, bayo ya palinwal itang sulat na ning CBCP, ala na lang live stream during the weekdays. At metong niya mo yung live stream days tong Domingo. Iya po yung sentro ng Kakatang Archdiocese ng Metropolitan Cathedral. Ating CBCP Pepalwal ya namang sulat, kaya imbentuan ining pamaglako online or live stream. May anibat ka na ako. Encourage na ning CBCP to ilako na ing online. Ulinapin po agkat doren tao simbana king pisamban and king bale. So karetang masakit, ampo pa karetang pakamalan yung at paking aliwang bansa at inla pa pong simban itang metong balang Domingo. Pota po, magtaka kayo mo ampong mangutang niya papabalo ko kaya kayo. Inginuman na tiliyak kaya kayo. At keka antimuri. At bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing igpampon, ing anak, ampon, ing banal, ay Espiritu. Amen. Ing tauling misa, ing kakatang kasalukuyan na liturhiya, mayari niya, umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.